Yes, nyame afra wo de ampato na read the Bible ye no yi quotation na afa ma why. Say ya pon sam na afra nyame na afra da yi quotation ye ne hu say yes. Who yi quotation? Ya kutia Ghana ti onimu a. Ti bisemo na mo no mo de magimi ye no magimi sese no. Mesra mo mo ni nte jimi no ayeye. Wo ba ne ho otan mento sabi. Be ma ne ho otan enwa bi da. Wo bi piara sabi ne nim ehu biara. Ya hwene life adwembone nko a. Wo hu Idi Amin se na Idi Amin no sitie. Dabi ya gasa samsa. Me se be ko fo do no mo ya so ni nyina no. Be ho nya fe. Agyaguragya. Ada no wan ka Osaa for Agyaguragya. Yes. Ada no soro order. Na dem ko order. Enti de di kan no I was saying na Agradaa ti ase say ye mu bi wo ho we have been struggling and putting our nerves on the ground that the Christian faith will attain sanity. Bro wansi na say jimisem na wo de ye na we no wakoka enye sanity. This is not Christianity. What if it's a fish pond? Delete What if it's a sadi? Delete What if it's a lotto number? Delete What if it's a seura? Media ne savana safo. Me kan fu Jude TV. Amo bibia Canada ha de no an ya hwede je ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene jesam a ekoso. O say ye. Bebia wo bia no ma wani nje. Se wo akwantuom na nkrata ho ayeden ama wo. Anase wo Ghana ha na pese wutu kwan. Baby biara be fa bia age wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wo nji obia endi biem. Anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa abochire kwa ye adwuma na nso hu baby a wo mfa. Mese wo se fe number ye gu screen so. Yedo be kwa koduru ni ama wo adwuma aye tieme. Yedo be kwa koduru with working permit. A wo be ye adwuma abraboni bia enka wo. Country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fe sa na ma we. Yes, nyame afra wo de ampato na read the Bible ye no yi quotation na afa ma why. Yi quotation ye. Say ya pon sam na afra nyame na afra da yi quotation ye ne hu say yes. Who yi quotation? Na ya follow me kra nyame mfa me kra mitumuka John 10:30 I am my father are one. Akoka de ben ne etu agusha usu obi taw. Anu nka musa sonso na we free e form pia attitude. Brase ni ba. Tie Osaa for Agyaguragya o se wiase ade wo kire wo wiase kra ya nipa ho otan. Ana oba ho otan na bema ho otan. Oyo oba enware bema nanim hu da. Sanso na bema enware oba nanim hu da. Bible kan ana otumfo nyankopon so boni pasa ne seso wanka nipa ne ho otan anka ho. Ento no obi a wo ni page bia wo follow na wonim hu bia no obe blocko. Mummy enkotie Osaa for Agyaguragya. Yeah. Good. Say obia oni ho otan wo me platform yi so bia me delete you. Me ba block me delete you. Azaani ma ka me main topic no me pese me ni obi di nkomo kakra. Hweye no anwade oba ne ho otan da. Hweye no anwade be ma ne ho otan. Tienie and me sikira ka cho plane. Do pe biaye. Wo ba ne ho otan mento sabi. Be ma ne ho otan enwa bi da. Wo ba ne ho otan. Be ma ne ho otan afiti na kwa wutie masem ene bi nwo da. Fa wo ba ne ho fa wo wadwempa enye oba sabi ne ho otan wo suban. Asana ma chire wi a obatia si bi tia me kasa ansam no. Oh, what is this? Me ba sabi no di nkomo kakra o. Wo ba bi o wadwempa biara. Adwempa ni ti no ho ofe. Wo ba bi o wadwempa ni biara adwempa ni ti no ho otan. O ta ke Agyaguragya movement for mama. Ade asande but mo mra line. Ni ba bebre kwa wade o mo so mo kwa wade because so kope obi a o suban. Baba me ka jo suban ti se nyinsɛn. Suban we dey be pie. Ba do wadwumbo ne no hu akire da. Ade wo wu ansa. Obi wadwumbo ne no tumi tu aduro. Obi wadwumbo ne no tumi bodua. Obi wadwumbo ne ye hunti.
tie obi say we were created in God's own image Nyankopon ho nyɛ time me pacho you very careful myself me pacho ye mo aye ho time sisi ye ate ye ho asese ye ho time enti ye be fa omo ho time pepepe obi so ane ho ofe no mo mfa de mo so mo mfa de mo ho ofe me pacho me sro to boss de ti de me kan ye obi biara odi ehwe obi biara ne ho time bia no sebi eburu sebi ekuru sebi ekronto sebi eson sebi enyado obi biara sebi n'anim ehu biara ya hwene life kakra adwembone nko a wohu Idi Amin se na Idi Amin no sitie yes obeka se papa na de wo kan de fa me ho ban fa ho pa mi tufo benim so obeka akoware benim so ore be me betra daache ba mi tufo se ye careful one fa be ma ne ho otan one fa oba ne ho otan da wate enka se na koma ne hiame nya na ho fe obodam amra Jacob shia leya ni Rahel no Bible say no ndo leya fi say na leya ni miemia na Rahel de na no ho fe na na nsu anyam ana mi tufu obian water bia delete wo free me page asa na ade ache me ka ko na cho play sa wo tan ya bo aka sa jitu ko ya hwem ko ya hwem sa wo tan ya o Azara dia be cheno so who say who me page ni bi ma block o me ka ko na jo pray wa wa di say fish pond di to tie o de tie me ba bobo awon levels no wa di mu a di tie on free so tie ni wa di say fish pond di tie o wa di say sadi delete ho wanim se loto number delete ho wanim se asewura delete ho wanim se magi onga q delete ho me check ti o to bo ase o that category delete ho we can go na chopin wanim ti se engine oil total for engine oil delete ho oyo oba o me platform so o boy in a car shaft yeah and then you me oh me na dem ma be ya no be deleting ko for sa me say wo bia dem to be popo abra me ma shim the blood of Jesus hey da bi jai jai emo bi ka Joseph fa ho fe ware ka kire wo be say wo bi bera wo that category hwe wani mu ahwehwem sa na ati adiliti ho free page so ko gos me ko bless ya me ho otan no sabe so be fa wo ho otan ya danfo enye me ka go na jo play wouldn't say ehia assign ehia yes ehia assign 80 say so here will be now fan adamfo bibriba on a sound me kan ko na chupri it is Canadian person in babe wari here ni what's it then edu baby ana won kanya nsasem edu baby Agyaguragya kanya nsasem ne nsole ma no bebebe ho tan bebebe ho nya fe akoya ya no ne kum na ma no wode kum na o mu gina ai sireba nwa ya no mo chene akwa no hotan bruta wampam no do te table mo twetwe no no hotan bruta wampam no edu bebe kanya sasem ni yanka bi bawo wo boni pada wo papa ai abednego sa ro keka kwasasam sa eno se bia nyado eno ofiri kube so beto ene kum wu o ya ise wu ye wo da sama kanya sasam wọ́n sọ ní mẹ́gbọ́n ní. ọ̀sọ́fọ̀ Agyaguragya nkẹ́nyà sẹ́sẹ́. báyìí jẹ́ sẹ́sẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kẹ́ wíwá kẹ́nyà sábẹ́ ni. nyansa bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀sẹ̀ ọ̀nù no. ọ̀mpẹ́ obi a wọ́n ní mu ohun nípa bí a ní mu ohun bí adùnbọ̀ ní òní tìm sẹ́yìn lọ́kọ̀rẹ́. o asẹ́bẹ̀ náà kẹ́yìn. ọmọ a ẹ̀yà àdùnbọ̀ ní òmu tìm dodo náà. asẹ́bẹ̀ náà wọ́kẹ́ ẹ̀ mọ̀ mu diẹ nukura diẹ. wọ́n sẹ́ nípa bí a ní mu ohun adùnbọ̀ ní òní tìm so bíyẹn so ọ̀nà ọ̀nfọ̀ bí a wọ́n ní mu ohun adànfọ̀ ẹ̀nà ọkọ̀ wàrí nso ẹ̀wàrí obi a ní mu. dàbí yàgàsá sẹ́mùsà bẹ́sẹ̀ ní kófó dọ̀ọ́nù mu yà sọ ní nyina no bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ fẹ́. Agyaguragya ada
no one catch Osaa for Agyaguragya. yes I don't know so order na dem go order I don't know catch say what go Osaa for Agyaguragya me say mo go order I won say asori members no be ni mo what time enti won pam mo I don't know don't come one catch say okay me so le ma no be what time me pa chow if you don't go what time bia no e ma so okay o ka se hunu wo no ma ka se ne ya ka bia ma wana Abrantie fen Ramon atutu bi ediama nana Agradaa Mami Agradaa me pacho if you say Mami Agradaa ka say oje trend o sisi akwade one month a December be ko 500 Ghana Abrantie na betu ni ja anya asem ketwa registration fee Mami Agradaa I don't know why anko for problem with this say o kwa sorry registration fee 300 Ghana na modwa mo de Abrantie no so abetu ni ja kakra me ntie no yo and then me share that country me share that country pa say me video I check akra kofo bebre bisa me and apostle da be na be addresses asem way oh this year me ni digest about nsem fun bi o kwa ba na ma yire me ho asema no ye pa no ma be kan bi obi mbo modern anon tag nana Agradaa ma me bosom sum ni ba no a wa ba be ye ose wa ye Christoni no me pese obi mbo modern tag ne ma me now mami we ye babeda ne Christoni no ye mu bi wo ho a na nkofo kasetia ebi mu kansamfu bebre gina mu defend no kase Paul Krampo nyame je no ne ade na minim se obedi nsamfu se enti bomode ana tag no na menka nyansasem bi ntu ne tim no nti ase se osom na wabamu no ye won hyehyɛ da ho sabi oye no kokoye pepeni no koye muslim a enka onkodi nsamfu se as a muslim person na nti wontimi emma embe join se wo ye Christoni na fei wo de wankasa won hyehye nenam yenye ne sa enti de di kan no e wo se na Agradaa ti ase se ye mu bi wo ho we have been struggling and putting our nerves on the ground that the Christian faith will attain sanity enti se wo wa ba brawase na say jimisem na wo de ye na we no wakoka enye sad. This is not Christianity. You say no Greek muni ye frewo na pios just say wo ye baby wo ya kola afa ni ya wo nge brawase ye won kofo in the faith that we respect them en kanina na wo sombosum no na wo ye Dr. Wusu Bempane ya sofo mpanifo ni bia na ye din because yenim say wan kasa no baby a wo hye no abusu na dwi wadwini na efiri ho enti ya na wo kasa ye mfiri ba se wo se wa beka ye ho dia me pacho mesrew pa ye ya sofo na ebuom sofo Wusu Bempa ye bu ne pa wo de umbu ne mfa ne nya hwe ayate wase na nso ye srew sofo Wusu Bempa ye bu ne pa ye bu ne. He's a father of our faith. Archbishop Duncan Williams mo asofo ya wo ma wa no so tin say Sophie e de ye omo no me pacho ye bu omo in this faith we respect them. Sebe wo ko joining Hindu fu anka wo mfa wankasa won hyehyɛ enko me pacho me srew pa sorry church membership card yenton Bible name ma yen sa kwan ne say yenton. It takes a fool obi a we jimi pa ni jimi emu ye measure ne level na we do ni ye measure and no beto already in for ton oil ni nsem fun bebre koso we are fighting now so wa ba beka ho wa ma Christo suma ye time nkofo wo ma ho kwan na Agradaa ma nkofo e cassette ya Christopher de bia ne ye asofo aden wo di sofo da ben na wo mbra ho ase why na tete wo why na chire wo Christosum? Do you understand the church? Do you understand the system of the church, the purpose of the church, the foundation of the church, the doctrine of the church? Then I wouldn't say obi kan nyame asema ene se nka bodam fo nyina ya asofo because okwa bontia oba bodam ni mo onam abontia o kan nyame asem ti ono so asofo ana enti o fa Bible na o kan na o do nti o nsa to nkofo ti so enje se o ye sofo bro ho ase enya gro bi ni yedi mesremu ene no ani biaba se modwimi kura no ayeguso obodawuro mumu ni nti ana Mami Agradaa transe we didi asofofo atem se asofofo nye papa no ene amanfo am yehunu ono ayam yehunu se atemdide no didi asofofo nyina no wono na nye papa bize nu asofofo didi wo matem a yakowuro masore dem a ya ready start 3 million 4 million da asole kwa bi nsi da so mutunton kune oil ni ade na oto na nyakopo o para akoto ana Yesu kura ba ya sere kura no wode ne te kura ye ni frani nani otim di nete ye ni frani ni pa wota sore den no oton bibia ene de ne se be sawo ya de a eno no won kwa sore den kwa ready style enye wo yi na woko ne police station na say wo Gyasi wo police station akotwe wa no asem
ade na Agradaa ye no ya ekutia Ghana ti onimu a ti bi semo na mu no mo de magimi ye no magimi sese no mesra mo mo ni nte jimi no ayeye jimi no ayeye ye gusu boda wuro na se mo antie na se mo kokko wura dista na mo wura so dem wo na se maame ni ye mu bibia mo betam radio so nka. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.